ndio batima tubosire okubojo bugabana nanga shilingi 5,000 ntegete wo kiruga na kirega omwali pi abarayi bagusi abantu bagusi garutoda ukwana gembe yaje tirenga omwana ominto okoro kumatiangi no arege ti ade kubojo barayi abande bakonya kominyoka ngote abarenga oboko bango gengubule etoko basabangira ondio tutageti oboko gengwe lakini naende gingokorera pi abatora abarayi togo ikera matiangi abatore twachakira obogengi abagusi bande baikera matiangi motiga abagusi bose pi baikere matiangi ekiagana na ubako mwachikura pia mono sana. Anende na mwete asili tamale kana ngo chumbe na mweko ngari mwali na ikoro mama iko iko mbuya mwana sama sikani hiyo na ngo iko mwoke masikani na mwana tora yarero ngo weto basera taigo iko astega na mko kwane eli akabere
Igambere abantu bamito mwezi. Barimu akwatiranire asogocha okonye mechandeye. Bwana Dio sijui ameenda wapi. Bwana Dio mimi mwenyewe nimeongea na county commissioner. Hata tumesema lazima tulete usalama hapa sawa sawa. Namna umesema seitaganya makoro teme chano yawele menge ngoke babu wawero ndoni tuwanjarana mana yage ndone njirika mune manjira igo ne county yeto ya Nyamira ya Tiokire nere siege tanzi county Jones ege ndeke beki awele muneke mugabo ndeke kore kanone tukelimo omuntu yo moto yo kore gasi Nasale getese ngakyakale engakiye this time round abantu baminto this time round omongina tole tobo kamanaga Jerusalem Yes.